evgeya di baharî de çê dibe. Hatta fazlasıyla jêre dibe karûş. Hayvan fazla ve dixwaze ku bixwe şîrîn e, ancak hayvan ku dixwe haywan cana pê difatisê. Gotiye dünya tiştekî keskî xweşkî şîrîn e. Ve innallaha müstekhlifekum fîha. Rabbi İzzet dünyayı bidêwe. Gerçekten Xwedê dünya bê paşê zehf dama. Weka vê asrî ku Müslüman zengîn bûne, di te asra de Müslüman zengîn nebûne. فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Yê imtîhana we bike Xwe Teala ka winê derheqî dünyayê de çawa winê xebatê bikin. Ka winê dünyayê di maslaheta dînê xwe de winê dünyayê xerc bikin. Winêş helalî dünyayê bidine hev, winê di hiqûqa de dünyayê sarf bikin. Winê pê axireta xwe bikirin, cennetê bikirin, hevaltiya pêxember bikirin. Yan jî winê dünyayê ji heramî bidine hevdû û di heramiyê de xerc bikin. Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem nasîheta wî li me bê fetteqûd dünya. Hifza xwe ji dünyayê bikin. Peyvê re jî pêxember bê vetteqûn nîsaa. Hifza xwe ji fitna pîreka jî bikin. Gava dibe hifza xwe ji pîreka bikin. Yani nabe dev ji zewacê berdin. Elbette Müslümanê zewaca xwe bike. Elbette Müslümanê hiş pîreka xwe bike. Yê hurmet û siyanetê bidî de. Ancak dibe hifza xwe ji fitna pîreka bikin. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Peygamber dibe evvelê ku Beni İsrailî çûne fitne bi pîreka çûne fitne. Di tarîxê de jî wisa kîjan dewleta bîhtîşam sarsılmış bû bê, yani devlet ji hev bela bû bê bi sebeb pîreka bela bûye. Vêga jî Ewropa îro zehf tevê ulema dibêjin yê Xerbê jî yê Şerqê jî dibe Ewropa ku xera bibe yê bi va pîreka xera bibe. Yê bi vê vekirina pîrekê xera bibe. Vê bênamusiya ku tê kirin yê xera bibe. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı da. Birinci Dünya Savaşı 9 milyon insan hatiye kuştun. İkinci Dünya Savaşı 61 milyon insan hatiye kuştu. 7 milyon tike. Ama zarfı 1970'de hatta 2000'de. Yani zarfı 5 salide pîreka hingi ku affedersiniz fuhşkiriye u zarok jber xwekirine 109 milyon zaroka pîreka jber xwekiriye. Ew qas ku insan hatiye kuştin. Saçê bûye ku îdî pîrekê re evlenmiş dibe. Zilam bi zilam re evlenmiş dibe. Zina serbest bûye. Hurriyetekî wisa jinê re heye. Yê zina xwe bikî affedersiniz gava hem jî ketkî wê hemla xwe jî ji ber xwe bikî li bawa jî dibe pîrek zaroka wê parçekî jê karê. Yani ew aqîda ku bêje zarok Xweda wî didê kes nikare wî bikuje ew li bawa tune ye. Xejî ev bela vê fuhşê, ev bela vê vekirinê gunah zehf am dibe. Kal hadîsê Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem û ayetê Kur'anê meyzênin manzara zehf tirsa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her dibe. Yani em jî hissa me jî heye di vî gunehî de. Peygamber hat bêje sallallahu aleyhi ve sellem. Dîsa Ahmed bin Hanbel İbn Maceh rivayet kirine İnnen nâse izâ râehul munkara felem yugayyirûhu ew şeke en ye'ummehumullahu bi'iqâbih. Gote insana gava münker dîtin. Em tev dibînin ama kesê ku derkeve çarşî hatta derkeve camiyê derkeve camiye özellikle ev camiye ku
چارچی مزن دا مگه جامعه باتمان مزن کسی بعضی هر ملمجانی برو کسی از بعضی هر ملمج عصری الله منکر مزن ببینه اجبوی قاسی پیغمبر به وقتی انسان منکر ندیدن فلم یغیروه وقتی منکر دیدن و منکر تغییر نکرن نبونه مانع جوا منکره را گوری طاقت اخوا او شک ان يعم الله بعقابه ضعف نزك خدا تعالى حمية بده عذاب بعذاب خو يكو خد ذكن يكو تازيد قرن او بفعل اخوا هي عذاب خده ببينن وأفيد بيجي بسكوت اخوا او جي عين الجزاء ببينن جوي قاسي أما زين الآية قرآن ده آية جو سورة مائدة آية حفتة وحشت وحفتة ونهاده رب عزته مسلمان في أوائي قاستك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون لبئس ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم رب عزته ظهر آيات به هنا كافر بني إسرائيلي لعنت الوهات آنين سر زمان داود پیغمبر يعني زبور دا سر زمان داود پیغمبر جبكو خده امري كربوكو لعنت الوابيني داود پیغمبر لعنت الواني وسر زمان عيسى كره مريم دي انجيل دا دمك دي انجيل دا خد تعالى امر عيسى كربو لعنت الوابينه ذلك شما لعنت الوهاتارين بما عصوا وكانوا يعتدون بدليل خده ضعف كرن حد خواش مش كرن حد خدر كتن يكشي خد تعالى بكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه او منكر كود كرن منا هفدوج نت كرن منا هفدوج منكر نت كرن يعني دقو وكا فيغا كود بحرية هر کس كيف اخويا ما تشجي دي بسنا منا هفدو اج منكر نت كرن إذا ربي عزت بلبئس ما كانوا يفعلون الفعل و بيس تشتا ويقاسي ابن مسعود بيجي رازبنا خدا لبي دبي وقت کو پیغمبر صلى الله عليه وسلم آيات خوندية بيراف حديثة هاي کو امام احمد ابو داود و ترمذي روايت کرنا و حديث پیغمبر ايراد كيا پیغمبر گوتيا پشتي کو آيات خوندية والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر الصندخم وی خدای کو رحم دستوی ده گاوا پیغمبر سوند خور özellikle خدای خو گاوا سوند خور تشته کی زح مهم های پای سوندا گره دبیجید بلا تأمرن بالمعروف تأکید بیونه امر حفظ قنجی بکن پیغمبر بیون مجبورن بعد و اسلام قبول کړیا وظیفه و کونه امر حفظ قنجی بکن ولا تنهون عن المنكر ونمنع هفدو منكر بكن حتى هناك عالم إسلامي قلتنا ركن إسلامي حشت إن الإسلام 8 أسهم من يكجيجي هر بينج يشاشا قلتيا أمر بالمعروف نهي عن منكر أو جي ركن إسلامي پیغمبر وی قاصد بيوني أمر بالمعروف بكن ونمنع هفدو ستيبيس بكن ولا تأخذن على يد السفيه ونراجنا دست السفيه خوا بعقل خوا تردين خوا ونراجنا دستوا وننهلنكو بدليا خوا دي بكن وننهلنكو ساتازي دركبنا بياسي لهر داري ذكري بقرن ولا تأطرنه على الحق أطرا
وني ومجبور بكن كو حقيقة قبول بكن وني وج وإفساد ومنع بكن أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض وقتي ونبنا نكن خط على قلبي والهبد ثم يلعنكم كما لعنهم شاوال ولعنة ثانية الوجب لعنة بيني شاوال ولعنة ثانية الوجب يعني حاشا قي بني إسرائيلي أو عبنا باشقبون شخذيرا أم عبنا باشقنا نا حاشا ربي عزته أف قصة بني إسرائيل ابن عنتا كلها أن يجي خط على برداي نقوت يعني